An Umrah Journey podcast. Safar, 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 safar to Marwa, safar to Marwa. An Umrah Journey podcast. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر لنا يا الله بزيارة الكعبة للحج والعمرة في هذا العام وفي كل عام من الأعوام القادمة، ويسر لنا يا الله بزيارة حبيبك المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. Hello, Assalamualaikum everyone. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to Safar to Marwa podcast, where we talk about Umrah, Hajj, the journey of the heart and everything in between with your host Shima. And my name is Dawin Hassan. Alhamdulillah, this episode is brought to you by Aiza Homes. Berapakah nilai rumah anda? Jawapannya boleh menentukan langkah anda yang seterusnya. Whether you're buying, selling, planning for your future, Aiza Home is here to guide you every step of the way. Aiza Homes, your property journey begins here. You may reach out to Sri Aiza at 9873-5402. That is 9873-5402. Hai Abina. Okay, so kali ni kan kita nak discuss about what are the common things that people do in Mecca. So sekarang ni kita dah in the month of approaching somewhere between July to August. So this is where actually Umrah season dia dah start to ramp out. It's a new Umrah season already kan, selepas Haji kemarin tu. So what are the things that orang selalu buat dekat Mekah as a first timer ke, as a repeated visitor ke, apa yang mereka selalu lakukan? As a first timer, definitely they will want to perform Umrah, which is the tawaf and the sa'i. And then the drinking of the Zamzam water. And then visiting historical sites. Yeah. But within Masjidil Haram itself, there are historical sites or historical places or blessed places yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Multazam, di antaranya Hajar Aswad dan juga Hajar Ismail. Nah, tempat-tempat itu yang para jemaah umrah maupun haji akan kejar berduyun-duyun untuk mendapatkan tempat-tempat itu. Yes. So they will try their best and they will strive to get what they want. So kebanyakan aktiviti termasuklah while they are doing Umrah ni, shopping tak termasuk lah kita buat Jangan pasal masukkan. ibadah. So kebanyakan diorang nak akan get the chances to go to minum zam-zam lah. Especially lepas lepas tawaf kan, mereka selalu minum zam-zam. So Betul. I remember when my first time there, I tak sabar sangat minum zam-zam. So masuk je tu, I don't know if you remember lah, masuk je sekali kita nampak ada zam-zam punya cooler tu. Terus cakap I nak minum zam-zam. Diorang cakap air dia taste different dekat sana. So yalah, it's less payau. It's more refreshing. So one of you as you mentioned just now is minum zam-zam dekat Minum sana. air zam-zam di sana kerana minum dari zam-zam itu diminum dengan apa yang dihajatkan. So whatever wish that we have, it will help us. And Allah will grant our doa by drinking that water. Correct. Especially it being dekat sana, dekat tanah haram kita minta, kita doa dengan apa yang kita niatkan tu, dengan air zam-zam yang kita nak tu, kita minum, dia dapatlah dia punya macam highway untuk doa tu. Doa tu lah dia punya Fast track chances of pengkabulan tu lebih track. higher. Fast track. So macam ada express, ada macam masuk USS ada normal queue dengan express queue. Yes. So express queue lah. So of course the other things yang orang selalu nak sangat buat ni. I pernah jumpa orang ni, ada satu kakak ni, dia cakap saya dapat pergi, semua saya dapat pergi, tapi kan saya tak dapat pergi cium Hajar Aswad. Saya rasa macam saya berdosa, macam dia rasa macam tak lengkap, bukan berdosa incomplete. Dia rasa macam kenapa Allah tak kasih dia cium Hajarul Aswad tu. So first thing first, kita nak tahu
Hajar Aswad ni ianya batu daripada syurga. So the historical, let's talk about the Hajar Aswad. The historical thing, values about Hajar Aswad itself. Nah, Hajar Aswad asalnya batu yang putih, a white stone that came from heaven of Allah Subhanahu Wa Taala, dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. It came down. How it came down? It came down during the building of Kaabah during the time of Prophet Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kalau kita rujuk kepada history further back, sebelumnya Kaabah itu dibina by Nabi Adam. Okay, in his own version. Because when he was brought down to earth, he had the vision, he saw Baitul Ma'mur. So he said, Ya Allah, I also want what I saw dekat Baitul Ma'mur. So when he went down, dia buat juga a version of him, of his version, and then dia tawaf 7 keliling dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, mengikuti ucapan-ucapan para malaikat. And then after that, during bah Nabi Nuh tu, the great flood, hancur. Then datang tiba Nabi Ibrahim AS, Allah perintahkan untuk bina kembali. Nah, ketika bina kembali itu, Nabi Ibrahim noticed that there is one corner that is empty. Kaabah ni dibina dengan Nabi Ibrahim aja atau? Kaabah ini dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Jadi di antara doa yang kita dianjurkan untuk baca ketika tawaf adalah Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, wahai Tuhanku, kabulkanlah doaku. Rabbana wa taqabbal doa, kabulkan doaku. Kerana setiap susunan batu itu Nabi Ibrahim dan anaknya susun dengan istiqamahnya, mereka mengucapkan doa tu, Rabbana wa taqabbal doa, Rabbana wa taqabbal doa, Rabbana wa taqabbal doa, sampailah selesai. Okey. Dan bila hampir nak selesai, satu corner tu lopong, empty. So Nabi Ibrahim AS dalam satu riwayat, dia arahkan anaknya untuk mencari batu tu. So Nabi Ismail AS keliling satu Mekah, cari batu. Tak ada yang sesuai. Batu yang sesuai untuk that corner. Untuk that corner. Tapi bila dia datang kembali kepada ayahnya, dia bilang, dah ada batu. Lepas tu dia tanyakan kepada ayahnya, wahai ayah, siapa? Ini batu ni mana kau dapat? Siapa yang letak ni semua? Oh, ini batu dikirimkan daripada syurga oleh Nabi, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itulah yang disebut sebagai Hajarul Aswad. Asalnya lebih putih daripada susu. Dalam hadis tu lebih putih daripada susu, tetapi because of the sins of humanity, it became black. Itu sejarah bagaimana turunnya Hajar Aswad. I also understand yang tapak Makam Ibrahim tu. Nah, Makam Ibrahim juga adalah satu batu yang juga dalam riwayat turun daripada syurga. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, Makam Ibrahim, tapak Makam Ibrahim dan juga Hajar Aswad itu adalah dua batu permata daripada syurga. Sekiranya cahayanya itu diterangkan, dikeluarkan, dia akan menerangi masyrik wal maghrib, east and west. East and west. Kerana itu dua batu datangnya daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. I see. So I also understand daripada dengar daripada cerita ustaz-ustaz kan, bila especially kita kat sana, batu tu dia macam magic. So example dia macam lift lah. Kalau macam kata nak ke kiri, dia ke kiri, nak ke kanan untuk. Wallahu taala alam, itu menurut apa yang kita fahamkan untuk make it more interesting for humanity to know kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita tahu, batu itu dipijak oleh Nabi Ibrahim AS, dia menjadi lunak. Mungkin dia naik, mungkin dia turun dari kiri ke kanan untuk kehendak Nabi Ibrahim AS. Wallahu taala alam. I see. Okay. So talking about Hajar Aswad ni, so like I said lah, ada satu makcik tu dia macam sedih sangat dia tak dapat cium Hajar Aswad. And then of course I say to her, saya pun tak dapat. Saya pun I went a few times. Saya pun tak dapat. Because of me, I rasa first thing first, I think suami saya larang lah untuk berasak-asak dan berlawan dengan a sea of men untuk cium Hajar Aswad tu. Because it's really a sea of men. Kira kan situ tu corner tu ramai sangat. Kurang
I think susah lah kita nak dapat. I think baru-baru ni kita nampak kat TikTok disediakan satu line untuk wanita cium. Itu Cium very apa, cium. random. Itu very macam super random. susah dapat Yes. So if I were to macam on a just like after subuh kind of thing, I just want to swim inside a sea of men and a sea of people. And try to attempt to cium Hajar Aswad. I feel for me ianya perkara sunat, tapi benda tu dia boleh mendatangkan dosa. For me as a Muslimah is because kadang-kadang tudung kita tertarik, aurat kita ternampak. Betul. Habis of course menyakitkan orang. Like tak sikit sebenarnya kita akan tersenggol orang kiri kanan kita. Tak kita sakit, orang yang sakit. Betul. So that's why I personally I tak nak kerja yang sunat ni. Tapi kalau macam wajib I ni I tertinggalkan, which is menjaga aurat dan menjaga modesty seorang wanita lah. So I think that is also why suami I melarang. Suami awak siapa tu? Saman kita. So dia tak kasih lah, cakap janganlah benda ni, benda yang sunat jangan nak heavykan benda ni sampai kita lupa yang wajib. Yes. Jadi kalau macam kata ada chances je untuk cium, dia akan ada ruang. Suddenly that thing open up for you and you want to catch it, you can kiss it. That kind of thing, yeah. If you talk about this, it happened for me once. Kebetulan lepas mayang tu, ini zaman muda lah. Lepas mayang tu, cui-cui bila buka Sui-sui. mata. Bukan cui-cui, sui-sui. Sui-sui. Sui-sui buka mata terus nampak, pum, Hajar Aswad. Oh. Dia macam angle tu, pum, Hajar Aswad. Aku rasa, this is my moment. Apalagi kerja lah. Kerja serbu. Tapi, I cannot remember that time dapat ke tidak. But, during my Hajj time, it was multiple times I tried. Tak dapat. Then the final one baru dapat. So it's not that easy. Even though I know the trick, I've experienced body aching, chest cramping sampai sesak nafas, tak boleh bernafas dan sebagainya, multiple times, sampai terjatuh, tersungkur dan sebagainya. So I know how Dia boleh difficult sampai it is. stampede Boleh. Boleh sampai stampede. Apa tu, ada yang sampai dah cium kepala tak boleh keluar, nanti diorang tarik sampai ke belakang macam kalang wave gitu. Habis yang ada macam ada dia yang dah terangkat-rangkat dah macam konsert dah. Ada yang kain sampai terbogel dan sebagainya. Itu yang kita tak nak. Kerana apa yang tak semestinya kalau kita tak cium Hajar Aswad tu, kita punya umrah tak sah atau pahala kita kurang dan sebagainya. Pahala mereka yang cium Hajar Aswad, pahala mereka yang letakkan kayu tongkat mereka kepada Hajar Aswad dan cium kayu tu seperti Nabi dia buat. Dan yang tahap ketiga, pahala mereka yang dari jauh memberi istilam kepada Hajar Aswad. Tiga-tiga kategori tu sama je pahala dia. Dan dalam hadis Nabi mengatakan nanti di yaumil qiyamah Hajar Aswad itu akan ada dua mata dan satu lidah. Satu mulut atau lidah tu, dia akan bersaksi kepada mereka yang telah berislam kepada dia. So kita tak perlu nak, okey lah, I mean, kalau dapat alhamdulillah. Kalau tak dapat, alhamdulillah. Kalau dapat tu istilam pun kira kan dah di-witness oleh Hajar Aswad. Yes, Hajar Aswad will witness that Fulan bin Fulan already kissed me. Then there is also an hadith that Rasulullah SAW told Sayyidina Umar that, Ya Umar, if you are kissing Hajar Aswad, this is mafhum, if you are kissing it, do not hurt yourself and do not hurt others when you want to kiss it. Because why? Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu an, kita tahu badan dia tegak, Sasa, sado dan sebagainya. Jadi bila dia masuk tu, dia bakal rempuh orang. Nah, and then on the second note, even Sayyidina Umar bilang sendiri, ini kata-kata Sayyidina Umar, bukan hadis, tapi kata-kata Sayyidina Umar, wahai Hajar Aswad, engkau hanyalah batu. Kalau bukan Nabi cium kau, aku tak akan cium kau. Jadi ini mutaba'ah sunnah. Yes. Following the sunnah, but should be following the correct way, not by you kissing it and hurting others. Dan ketika saya cuba cium Hajar Aswad sebagainya, saya nampak wanita-wanita, ibu-ibu tua yang dipaksa oleh anaknya susun dan dicium, dan setelah itu ibunya meranalah, sakit badan. Yes, because I remember a few years ago kita have this influencer who went there.
dia niat dia baik. Niat dia actually nak kasih dia punya staff and dia punya wife tu untuk cium Hajar Aswad. But you can see from there, actually from the video angle kan, from what we see, dia orang dah chest to chest, body to body, kira-kira dah sesak sangat. I think diorang dah tak boleh tahan. Some of them had to leave lah. And then when he said he wasn't hurting anybody, actually badan dia dah merah-merah, sebab so dia menahan, dia menahan orang tu. Memang badan dia sasa. Badan dia memang sasa. So dia trying to prevent people from going, tapi dia berempur beramai kan macam gitu. Jadi susah lah dia nak go through that thing. So how do I say, benda ni boleh nak tapi buat jangan boleh, paksa. jangan paksa diri. Kalau lelaki silakan, kalau awak mampu, tapi perempuan I do not recommend. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat lagi alhamdulillah. Sama je pahala dia kan, 3 kategori tu. Kita boleh istilam I see. Also I read up in kita punya history So like you said, tak cium Hajar Aswad ni dia bukan rukun haji atau rukun umrah. Bukan. Dia hanya perkara yang sunnah sahaja. So last time in 930 CE. 930 CE. Common Era tak silap. So Hajar Aswad ni pernah di kidnap. So Hajar Aswad ni pernah tak ada dekat Kaabah tu for 20 over years. So ianya actually di-kidnap oleh this puak atau this people or army. It's called the Karamation Army atau the Karamita. So this Karamita Army ni, diorang is a bunch of rebels lah. They are rebels from a place called Ahsa. Diorang kampung diorang Ahsa. Modern day sekarang nama dia Bahrain. Bahrain kental Bahrain. Kalau that area tu kirakan diorang rebel to the Abyssinian people. Diorang suka mock agama Islam. So what happened is that pada tahun 930 CE tu atau 317 Hijrah, berlakunya kabilah-kabilah yang nak pergi haji. So mereka dulu pergi haji kan dengan unta, so dengan kabilah, dengan berihramnya, tidak bersenjata because memang diorang tak boleh angkat senjata pun dalam berihram kan. So what happened, berjidal ni tak boleh, bergaduh tak boleh. So what they do is from kabilah, from wherever they are, diorang akan datang ke Mekah tu dalam keadaan yang berihram, tanpa senjata, makanan dengan keperluan saja. So Karamita Army ni this Karamita is led by Abu Tahir Al-Janabi. Mereka ni datang ke tempat ini, rob this kabilah haji. So diorang tahu apa, is defenseless. So they attack, and then after that what they do is they ambil semua makanan, ration, whatever they can take from their caravan lah. So they akan steal. So until one time tu, on that set year, Abu Tahir Al-Janabi ni dia gather dia punya army, dia attack orang-orang atau what is it called, Hujaj yang melaksanakan ibadah haji. Yang melaksanakan ibadah haji. So dia masuk ke dalam Masjidil Haram tu, bersenjata. Mereka bunuh dan hurt people who are in ihram. So they are doing haji. So they hurt them, they kill them. So about 30,000 bodies that was killed. 30,000 syahid. So dia dah create havoc, dia dah pukul orang, dia dah bunuh orang, siksa. Lepas tu jenazah atau mayat-mayat tersebut dihumbankan dekat dalam Telaga Zamzam. Telaga Zamzam tu dulu ada dia punya kubah. Kubah tu dia pecahkan, lepas tu dia humbankan ke dalam Zamzam. So Zamzam tu was filled with dead bodies. So and then after that mereka mock, sambil tu diorang mock Allah. Sambil dia umpil tu Hajar Aswad tu. Hajar Aswad kan pernah kidnap, like I said just now. Dia kena kidnap. Sambil dia umpil tu dia tanya, dia cakap manakah burung ababil daripada neraka sijil tu. Yang batu-batu tu. Dia question Allah. Dia question. So dia mock. And then so dia umpil, and then dia mock, and then dia bring home that Hajar Aswad for 20 over years. Dia taruh kat rumah dia. Sembunyikan kat rumah dia. So while orang kata lah, ni tak tahu betul ke tak, while
that caravan or that Hajar Aswad was being transported back to kampungnya, perkampungannya di Ahsa tu, unta-unta tu sakit-sakit, luka-luka dan juga bernanah. Tapi of course tak ada a serious source mengatakan perkara ni berlaku lah. Diorang cakap there are sources but not to believe lah the Not sources. authentic. Not authentic sources. So 20 over years the Abyssinia trying to get the ransom Control lah. to get control back of the Hajar Aswad, tak dapat, melainkan selepas 22 tahun kemudian. This is not new. Dulu time Nabi pun, tahun gajah tu pun Abraha cuba masuk and then destroykan Kaabah. Yeah, why they like to attack people? If you follow back the history of Abraha, kenapa dia jealous of Kaabah is because of economy. Yeah, correct. Politically Politically is because of economy. And then why Abu Tahir al-Janabi attack is also to divert the economy sources, because as far as I can understand, he also wants his own creation of his Kaabah version. So therefore dia nak divert people's attention to his place. Yeah, correct. Money. Yeah. Hatta al-an, sampai sekarang pun haji je confirm kaya. Because banyak benda atau banyak perkara yang Income masuk. benda semua tiba-tiba naik. Orang sekarang tipu during haji pun ada. Banyak. So benda ni masih terjadi lah. Walaupun yang ada kita pernah dengar kemah dijual tapi tak ada kemah. Kemah bogus lah. Location bogus. Location tak ada kan. Jadi Abu Tahir al-Janabi tu masih wujud tapi dalam bentuk scammer lah. Betul scammer lah. Tapi also happens that Abu Tahir al-Janabi tu, masa dia colek Hajar Aswad tu, dia dah jadi kecil tau masa bawa balik tu. So how benda tu boleh jadi balik, macam boleh sampai sekarang ni, Hajar Aswad boleh patah balik ke Mekah ni, kerana diorang berhasil untuk dapatkan Hajar Aswad tu. Sebab datang balik tu dah tinggal sikit lah. Pasal yang ada dah buat batu cincin, yang ada buat batu-batu, diorang dah cukai. So diorang dah pecah-pecahkan. And if you see sekarang, if you can Google, Hajar Aswad is actually very tiny 8 pebbles. 8 pebbles. So masa cium tu, you tak tahu you cium Hajar Aswad ke, atau you cium just the Ada what you call it macam gambir form thing. Yeah. So that's the story about Hajar Aswad lah. Yeah. So when you want to kiss Hajar Aswad, perlulah jaga adab-adab dan tata susila kita sebagai seorang hujjaj atau mu'tamirin yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau let's say if we talk about hukum tawaf dan sebagainya, ketika tawaf kita tidak anjurkan. Kerana if you do that is okay, but the issue is dua. Satu, wangian yang terletak di situ. Kedua, bahu yang kita lari tu. Bahu. Okay. Bahu kita yang kita lari. So in the event that you I thought manage bau as in smell. Bahu. Our shoulder. Yeah. Because kita kena mengkirikan Kaabah. Our left shoulder should always be facing the Kaabah. When you kiss Hajar Aswad, your left shoulder is already away from Kaabah. Turn. So if that happens, you have to take a few steps back. Pesan almarhum Ustaz Tengku Fauzi, take a few steps back to pay back that round. If not, that round will be incomplete. So that's why it's best to, kalau nak cium Hajar Aswad, if you want to make that attempt, to do it after you dah selesai you punya umrah. Yes. Dah complete tu. It's recommended if you want to do it during tawaf sunat. Once you complete your tawaf sunat, then you may want to try. Yeah. But not advisable during your tawaf umrah. I see. Because tawaf umrah is your rukun for you, especially the first one. Second or the third one, you may want to think because it becomes sunat. But still, it is in tawaf umrah. Yeah. So not advisable for you to do that. So as we go by, kita akan tell more about stories about apa yang pernah terjadi. 28 minutes. Apa yang pernah terjadi dan whatever happens. You have also advice tak untuk orang-orang yang nak start macam tengah fikir-fikir nak pergi umrah ke tak hujung tahun ni. Ni first time yang ada, mungkin dah lama tak pergi atau nak pergi lagi ke, macam mana? What's your advice? Especially for the first timers, ataupun mungkin dah lama tak pergi lah, like tengah fikir ada duit ke tak, macam gitu. Duit tu selagi ada,
pergi. Nanti kalau kita tanam duit tu, ada je sumber-sumber yang perlu dibayar. Bayar saman lah, bayar itulah, bayar inilah. Walaupun kita simpan dalam peti besi pun, duit tu nanti ada je kena bayar. Tak berkat. I see. So, tapi kalau kita melaksanakan ibadah umrah, yakni we pay jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ganti balik. Bit by bit, bit by bit, bit by bit, Allah akan ganti balik. Duit tu akan datang balik. Tabi'un bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqr wa dhunub. Follow up from one hajj to another hajj, from one umrah to another umrah, because it eradicates kefakiran, kefakiran yakni poverty, and your sins, dosa-dosa anda. So it's forgiveness of sins, and also it removes poverty from you. So why don't you go? Yeah. It will make you more berkat in terms of apa tu, harta anda yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Because bila kita keluarkan duit kita, harta kita pada jalan Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik lagi. Betul. Because kita pernah also terima DM saying that I was thinking a lot before kita nak pergi laksanakan umrah ni. I was contemplating lah, dia nak pergi ke tak, dia tak confident. Duit ada tu pun untuk cukup-cukup lah. Kira kan macam it's not a luxurious punya trip, but it's enough for the trip to be comfortable. It's a comfortable but not luxurious. So dia tengah fikir-fikir whether or not to go. And then they reach out to us. They say that thank you for this podcast, and we like to thank you also to listen, because You listen to us. Bukan listen lah, maksudnya lending your ears to listen to our stories and sharings. They say that dengan adanya podcast ni, dia lebih confident nak pergi. And then it's a journey that they took that diorang tak regret. So of course, if you ask me, because there are few types of people there are the type of people yang nak pergi every time. Pasal diorang pernah pergi first time, diorang rindu, diorang nak pergi lagi. Because I think that I tak boleh nak express dia punya calmness and dia punya happiness dekat sana. Bila dekat sana tu, dia rasa tenang dia, because you dekat tempat yang pahalanya Ratusan 100,000. ribu. Ratusan ribu. So satu kebaikan, you kasih orang gula-gula, you dapat 100,000. So macam, kira kan kita pergi sana bukan pasal kita ni orang baik tau, atau orang alim. Kita pergi sana sebab kita jahat. I feel for me, sebab kita banyak dosa. Jadi dekat sana kita nak eradicate kita punya apa dosa, nak erase kita punya sins ni, is by making more good lah. And dekat sana happens to be like the scheme cepat kaya, which is dia times 100,000. So every single thing that you do, dia jadi kebaikan tu 100 kali ganda lah. Dia ratusan. So you pergi sana, you dah jadi millionaire. Betul. So kalau for example lah, in a way to put this, if I kasih you $1,000, you like it right, you happy kan. Tapi bila you pergi satu tempat ni, you dapat times 100,000 with that $1,000. Don't you want to multiply it? Definitely. Because kita ni, dunia ni kita hidup tak lama mungkin. Mungkin lagi 5 tahun kita dah kyok. We wouldn't know. So kita kalau boleh, whatever opportunity that we can untuk gandakan pahala kita, kita gandakan. Betul. Dekat sana and some people dia macam dah pernah pergi sekali, tak pernah pergi lagi. I think tak payahlah. Dah sekali umrah ni wajib sekali ni. No. Jenis-jenis macam gitu. Tapi dia asam, dia tu. Ya, satu yang dari sini ada lagi 2 tau. Dia macam dari 1-2 kolong pecah lagi. Satu ni dia memang tak pergi holiday ke mana dah. Dia pergi umrah je. Memang dia tak pergi Johor pun jarang lah. Kalau Johor pun setakat beli mungkin isi minyak tu sekali lah. Tak ada pergi Argentina, Switzerland, tak ada. Tapi yang lagi satu ni, dia nak pergi sekali je umrah, tapi dia nak pergi Argentina, dia nak pergi Mongolia, dia nak pergi China, dia nak pergi Switzerland, dia nak pergi Germany, semualah. So I feel tak salah. Dua-dua tak salah. Dua-dua tak salah, because at least you dah lepaskan you punya hajj, you punya umrah. Betul. Then now you're maybe awaiting for your hajj, so it's okay still. Tapi the type of people yang mungkin ada keuangan, dia macam gini tau. Dia kalau bila Allah nak invite ni, kadang-kadang Allah invite you bila you tak ada duit. Tapi magically nanti bila you istiqamah, you save up tu, nanti Allah kasih rezeki dekat ceruk-ceruk mana yang you tak duga. Ataupun you hustle hard,
to save up the money, akan dapat cukup. And titik peluh simpanan duit tu you rasa tu is nice and is fulfilling for you. Yes, betul. Because you dah save, you know that this is titik peluh you. Umrahkan diri you atau mungkin umrahkan family you, pergi bersama. So bila you dapat pergi tu, dia macam lagi nikmat lah pada saya, pada I lah. Jadi kalau ada duit tu, pergilah. Jangan hold back, hold the thought. Correct. Just go. Yang ada duit pun kadang tak pergi. Dia jadi benda dia macam gini. Kalau yang ada duit tu pun tak pergi, macam mana nak cakap What is stopping you? Apa yang menghalang anda untuk pergi? Dia macam gini. Orang yang ada duit, tak semestinya orang yang ada duit tu mahukan atau nakkan ke umrah tu. Kadang-kadang dunia, money ni, because kita tak nak touch that portion. So that's why we don't touch that portion. Itu yang buat kita macam, if I take out maybe 5,000 from this portion of money that I have, I'll be left maybe with half, or maybe left with macam dah terguna lah duit tu. So that's why I macam simpan je, I tak nak pakai. Kalau aku tak pakai, which means duit tu masih duduk kat bank. Tak pakai. Tapi yang kita tak perasan, nanti kadang-kadang bila kita dah niatkan duit tu sebenarnya kita nak pakai untuk umrah. Kalau kita dah niat macam tu, aku ada duit aku dah pergi umrah, you lah macam mempermainkan kata-kata sendiri. And I feel like lepas umrah ni jangan main-main. Betul. Bila you cakap you tak nak pergi, nanti kau tengok, the next time you have money, the time that you have money, the money that you want to save up for you, whatever that you nak simpan je kan, dia jadi macam kena bayar ni, tiba-tiba nak sakit, tiba-tiba gini. Tapi kalau you simpan duit tu and you pakai duit tu untuk jalan Allah, sedekah ke apa ke, dia akan berganda. The money will come back eventually. Betul. Eventually will come back. Kita banyak and juga barakah will come in. And then I see family members, one of my aunties, anda every year keep going sampai dia bawa dia bayar, dia bawa anak, dia bawa cucu, gila-gila. So duit dia tak pernah habis. Mau mana orang tua ni dapat duit ni tak habis. Arwah suami dia dah meninggal 10, 15, 20 tahun dulu, tapi duit dia tahun-tahun ada je. Mana dia dapat? So that's why umrah ni you beri kepada jalan Allah. Because I tell you, memang pergi umrah ni is not cheap. You're going an 8-hour journey. Nak sekarang dengan flight dah mahal sekarang. Foremost issue. So minyak pun harga naik. Minyak dah naik kan. So dengan mahal, you rasa Allah tak pandang ke setiap jarih perih you untuk kumpulkan duit ni untuk umrah, untuk pergi ke jalan Allah? Because I think as for women, sorry, I tu buat terslop. Okay. As for women, kita tak ada cara jalan lain untuk berjihad. Kalau kita ada suami, kita jaga suami. Kita ada anak, kita jaga anak. Kita ada ibu apa, kita masih jaga ibu apa kita. Tapi as for lelaki, mereka boleh pergi pergi berjihad kan, ke jalan Allah. Tak, jihad dia macam-macam cara kan, macam-macam cara. So untuk woman berjihadnya is untuk pergi umrah dan haji. So betul. Itulah cara kita nak dapatkan pahala berjihad tu. Yes. So I feel like as you can find the space or find the time and money to go, you go. Jangan rasa macam alamak sayang, aku ada example, aku ada 15,000 ni. 15,000 ni kalau aku pergi umrah at least 5,000. Sekarang harga about 5,000 kan. Kalau you say comfortable mungkin 4,500. Kalau you say luxurious a bit mungkin 12 hari 14 hari ke, mungkin 5,000 6,000 lah. Depends also on the time and the period that you go. So kalau misalnya kata I use 5,000 lah example, alamak dah tinggal 10,000, sayang, rasa sayang kan duit. Yes. Memang kita ni manusia, kita dengan nafsu dengan duit ni, kalau kita nak part ways memang susah. Tapi kalau you take that first leap and kepercayaan untuk pergi, lepaskan you punya nafsu daripada duit tu untuk ke jalan Allah, insya-Allah Allah akan ganti. Gantian Allah SWT, it can come in many forms. Bukan hanya wang ringgit. Tetapi juga iman, takwa dan juga kesihatan. Correct. Allah kan daripada pergi sakit, Allah boleh pulihkan sikit demi sikit. Kita juga ada dengar miracle cases yang mereka dah pergi sana paralyzed, yakni wheelchair bound, balik tak payah pakai kursi roda dan sebagainya. There are miracle cases like that. But we don't expect miracles to happen in the blink of an eye. But kita usaha.
Ya. Kalau yang sakit pergi usaha berdoa di sana, mohon Jangan doa cakap kepada pergi sana Allah tak bawa SWT. beg, tak bawa ubat. Nah. Itu mencari penyakit namanya. Itu cari cari nyawa dihilangkan kat situ. Itu tengah panggil invitation tu malaikat maut. So no. So you go there with proper insurance, proper medication, and then health routine, ubat semua jaga, if dialysis whatsoever, you prepare all that. Yang ni sometimes they worry. Saya pernah terima satu jemaah that they have to consider hari umrah dan juga ziarah dan sebagainya dan juga hari dialysis. They have to factor in because they want to go as a family privately. So benda-benda ni diorang kena be meticulous and to ensure that dia punya father dapat pergi and dia punya dialysis treatment dapat dijalankan dengan teratur. So medical issues, these kind of things, this will hold back people for not going. Tapi if you buy the proper medical insurance coverage with travel and medical, insya-Allah. I'm not saying abandon your health. Yeah. I'm not saying abandon your health. It's just that there are ways sekarang. There are ways. Cuma of course there are some people who mungkin kita tak faham dari segi healthnya. Sometimes there are people who needs to be doing dialysis every day. Diorang tak boleh skip. Itu mungkin ada kemaslahatan sikit lah, kesusahan sikit. But Yes. Other than that, I think you should strive. Money satu. Money, when you have money you go, right? Yeah. Sometimes you got money also you don't want to go because you sayang duit. And then the other thing, yang benda yang tak boleh reverse is kesihatan. Macam you cakap, duit boleh cari. Kita save 15,000, we use 5,000 untuk kita punya umrah. At least kita can get back the money. But health, once you are bedridden, you dah susah nak pergi. So Betul. example orang yang mungkin dah berumur sikit, mungkin you are hitting your 50s, 60s, mungkin at that point of time dah start badan dah tak berapa sihat. Jangan tundakan next year pergi. Yeah. Next year pergi. You know, tunggulah. Aku nak tunggu anak aku yang ini pergi, baru aku pergi. Sometimes when it comes to umrah, you just cannot wait for people. You cannot wait when, let's say, when you talk about health, when you talk about money, I give a very simple example when I was doing ambulance work. I had one patient. Rumah dia 3 tingkat. Yeah. Rumah besar 3 tingkat, bini dia bawa emas. Okay. She told me, Aboy, you look at my husband. What can he do now? House so big, car so big, cannot drive. Cannot walk, cannot do this, cannot do that. You still strong boy, you go work, you go find money. You see like my husband no use already. Dia berbual macam gitu Something like that lah. Lah, That was 10-15 years ago lah punya cerita. So saya ambil tu sebagai apa tu panutan diri, sebagai what you call it, something to ponder. Bila kita sihat, kita ada tenaga, ada duit, pergilah. Bila dia sakit macam gitu, perumpamaan dia dah sakit, dah stroke, dah tak boleh buat apa dah. Sebab itu dia 5 sebelum 5 Yes, 5 sebelum 5. So kita nasihatkan diri kita. Tapi I'm not saying that kita totally lepaskan tanggungjawab kita. Kat rumah isteri tak ada duit ke, ada duit kita tak, aku nak ikut nafsu aku nak pergi juga. Of course lah. Certain things you have to weigh in. Macam kadang-kadang baru-baru ni I tengok dekat dalam Facebook. Bukan Facebook, saya tak main Facebook, saya main Instagram, TikTok. Kuno betul lah awak ni. Okay, so this bapak dia, I'm not too sure what's the story behind it. Mungkin bapak dia ada kesusahan sikit. I tak search lah apa jadi dekat bapak dia. So bapak dia mungkin ada kemaslahatan sikit dalam segi keuangan. So he was saving up for money untuk pergi umrah dengan isteri dia. Lepas tu something happen, he has to use the money. So of course dia dah save up, tiba-tiba kena pakai. So duit dah makin sikit lah. So anak-anak dia cakap Happy Father's Day. Baru ni kan Father's Day kan. Happy Father's Day, dia nak kasih duit dekat bapak dia. Anak-anak dia kasih gini stack of money tau dekat bapak dia. Ni bapak dia cakap, what is this? Habis bapak dia berbual. Anak dia masih kecil and very thoughtful tau anak-anak dia. Nak kasih ke duit bapak dia cakap, selagi I boleh kerja, selagi I bekerja, I don't want your money. Habis cakap, kita nak
kita kesian lah pasal you nak pergi umrah. Dia cakap tu, I want you to have to save up for your umrah, so we are helping you. Cakap no, bapak dia tak nak accept duit dia. Which sedih sih. Yang kadang-kadang memang certain things memang tak boleh nak elakkan. Macam anak sakit atau mungkin benda macam gitu. Memang banyak dugaan. Kalau you nak pergi umrah ni, the moment you thought of umrah, the moment you listen to this kind of ceramah atau mau macam nak pergi umrah, you datang dengar podcast ni pun, ni Allah dah gerakkan hati you ni sebenarnya. Untuk ketuk pintu hati you untuk macam jomlah pergi umrah. Datang ke umrah, datang ke tanah air pula. Datang ke tanah haram. Melakukan umrah. So Allah is inviting you. Mungkin dari segi podcast ni, you hear, you tergerak hati nak pergi, this is your invitation. So macam itu juga, mungkin masalah dia a little bit susah lah, tapi dia tetap have to do dia punya tanggungjawab dulu. And then yang lebihnya, as dia do tanggungjawab, dia save up untuk pergi umrah. And sometimes umrah ni dia bukan benda yang mudah dan murah lah. Dia banyak pengorbanan sebenarnya nak pergi umrah ni. So if you can find the money, the time, silakan lah. Ada juga situasi-situasi durian runtuh. Di mana kita bukan cakap pasal menang 4D lah. Tak adalah 4D tak boleh pergi umrah. Betul lah Muhammad. Toto 4D semua tak boleh. Kerana sumber daripada halal yang halal. Contohlah, dapat duit CPF, dapat duit jual rumah. Aku kalau dapatnya confirm aku nak pergi umrah. Tapi bila duit tu dah dapat, kereta macam best saja kan. Kereta contohlah, nak beli kereta. Lawa lah best kereta. Dia down untuk kereta, dia down, dia beli tu, beli ni. Padahal asal niatnya dia nak, bila jual rumah tu, first niat tu, aku jual rumah ni, aku nak umrah. Tapi bila dah bayar so, alamak, dah sikit lah umrah tak jadi. Nah, itu nikmat Allah beri. Allah permudahkan urusan penjualan dapat duit durian runtuh tu. Tapi kita selewengkan niat kita dengan unsur-unsur yang lain. Nah, itu yang sepatutnya tak patut berlaku. Kerana awal niatnya, awal bismillah, kita nak jual rumah tu, nak pergi umrah, duit tu. Jadi niat kita. Tapi bila we don't fulfill that niat, ini yang katanya kufur niat lah. Bukan kufur niat, yakni kufur tu bukan. Maksudnya nikmat tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Because sometimes dia macam gitu. Sometimes dia ujian. Duit tu sendiri adalah ujian. Because apa, example kita dapat bonus lah. Kita dapat 3 bulan bonus for example. Aku kalau before dapat 3 bulan 5 bulan bonus dah niat tau, aku kalau pergi ni, aku dapat this bonus ni, aku rasa aku nak bawa isteri aku pergi umrah for example. Dengan duit tu lah. Tapi bila dah bonus, alamak, nak pergi holiday kita tempat lain pula. Mungkin nak pergi, mungkin dari asalnya dia nak pergi tak jauh, mungkin dia nak pergi Malaysia je. Tapi dengan spending sana sini, mungkin isteri nak handbag ke whatsoever. Jadi dia punya lain tu, dia nak bila alamak dah sikit. Jangan ambil yang package mahal le. Ambil yang murah-murah. Jangan ambil yang murah sangat sampai awak akan tipu. Ambil yang sedang. Yang sedang saja. Jadi jangan ambil yang mahal. Ambil yang, kalau misalnya kata betul-betul saya tak mampu, saya nak bawa 7 anak. 7 anak. Jangan duduk Madinah Oberoi. Jangan duduk. Jangan ambil yang bukan Baltimore ke apa, tak nama something like that. So jangan ambil yang mahal-mahal. Ambil yang mungkin you 7 people nak pergi, example kan, dengan anak isteri semua. Semua orang 7 orang. So you ambil yang second ring, jauh sikit. Jangan ambil package yang 5,000 lebih seorang atau 6,000 seorang. Itu memang nak cekik ke darah. Pasal apa? Mana-mana umrah agency kebanyakan sama je. Niatnya sampai I think I also remember, you also remember. My niat is to just sampai jejakkan kaki ke Madinah dan Tanah Haram aja. That's why kita ni hotel datang dulu jauh. Tak kisah. Asalkan dapat pergi. Kita enjoy tu that trip. Really walking. We enjoy the walking. So if you want to say dia jangan tukar niat lah. Allah kasih nikmat tu, Allah kasih duit tu, itu juga sebagai ujian nak tengok are you true to your words. So if you are true to your words, then yes, proceed, alhamdulillah. If you are not true to your words, mungkin Allah akan make you use that money for other things you might not know. Then you don't have barakah in it. Like you said tadi hadis satu umrah ke satu umrah.
dia menghapuskan kefakiran dan juga menghapuskan dosa. So itu yang kita aim for. So for those who yang macam tengah fikir, contemplating, nak ke tak pergi umrah, just do it. Just do it. Go je. And then jangan 6-7 nak tak nak ni budak-budak macam mana, I don't know how to use that term 6-7 ni kan. Jangan baina-baina, bahasa dulu kita baina-baina, in between. Jangan baina-baina, mesti nak buat and then learn from authorized teachers, daripada guru-guru yang bertauliah and proper manasik. So there are people who good for DIY tetapi tak belajar fully. Yeah. Dia pick and choose apa what yang they dia want, nak, what they want, learn from TikTok whatsoever, and then you go. Masalan. And then mishaps will happen. So therefore please learn up, do your homework, get knowledge from resources yang legit, Yes, correct. to guide you through how to perform your umrah. Kalau not confident, you go for package. Kalau you want to burn up your confidence, you can try for DIY. InsyaAllah. It will cut down your budget a lot. By a lot lah. By a lot. Tapi yang penting go je. Yeah, good job. Okay, so insyaAllah dengan itu kita hopefully kita akan dengar you punya feedback tentang whatever umrah experience that you went. If you say, lepas I dengar you punya podcast ni, I rasa berkubar-kubar nak pergi. Okay, sila komen. Sila komen. Dan juga mungkin kita juga ada kelas-kelas umrah yang kita organize, yakni private classes or even upcoming public classes. So do check out dekat kita punya social media, Safar to Marwah podcast. Yes. And insyaAllah you will hear about this. And maaf kalau you dengar, kalau maaf you dengar ada dulu kucing, sekarang ada budak yang mengomel-ngomel kat belakang. Itulah dia. Apa dia swimming. Okay, so insyaAllah dengan itu all the best to you. Yes. May Allah bless your money, bless your intention, and bless you as a family as a whole untuk pergi umrah. Semoga dugaan yang dicentik itu awak pass the dugaan and straight. Yes. Stay true to your niat, insyaAllah. Yeah, and then also don't forget we have resources for you available. You can buy our items. Yes. Yani tawaf cards, DIY umrah book. Yeah. It's also available at Wardah Books kalau nak perlu. Yes, Wardah Bookstore boleh ada di situ, atau Shopee dan juga TikTok. Bolehlah anda cari untuk mendapatkan guided book, insya-Allah. Okeylah. Dengan itu kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadanallahu iyyakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku tak sabar nak tutup ni sebab Faizal Tahir tengah live. Memang pukul 9.30 tapi dia siang kejap. Dia siang sikit.